panjajah desa milang koni kala mangsa pariwisata preendaing alam nuswantara kekang adiluhung alas lan gunung-gunung. Pariwisata preendaing alam nuswantara kekang adiluhung alas lan gunung-gunung. Kala mangsane pariwisata endaing alam nusantara akeh adiluhung alas lan gunung-gunung. Jadi somilang koni kala mangsane pariwisata preendaing alam nuswantara kekang adiluhung alas lan gunung-gunung. Jadi somilang koni kala mangsane pariwisata preendaing alam nuswantara kekang adiluhung